Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Prejšnjikrat je šla beseda o filmu There Will Be Blood, sveži pustolovščini ter srditem praskanju med umazanim denarjem in hinavsko cerkvijo. Recimo mu kar na kratko Buške. V 15-minutnem nemem uvodu, z zgolj 3 izjavami glavnega lika samemu sebi, le-ta pokaže, čemu bo dajal prednost, zdravju ali bogatstvu zemlje. Navadno zlato ima glavno vlogo v zakladu Sierra Madre, 60 let starem westernu posebne sorte, ki si ga je režiser Paul Thomas Anderson vrtel večer za večerom, ko je pisal scenarij za Buške. It wouldn't be that way with me. I swear it wouldn't. I take only what I set out to get, even if there's still $500,000 worth lying around waiting to be picked up. I've dug in Alaska and Canada and Colorado. I was with the crowd in the British Honduras, where it made my fare back home and almost enough over to cure me of the fever I'd caught. Dug in California and Australia, all over the world practically. Yeah, I know what gold does to men's souls. Zgodba gre o 3 kompanjonih, ki se namerijo v Mehiške gore po najbolj žlahtno od kovin. Vodi jih izkušeni dedek, ki se edini zaveda težavnosti in tveganosti podjetja. Zato morajo najti, ga nabrati, razdeliti, varovati in pa pretovoriti v dolino. Pri tem se pokažejo v pravi luči, vse pa zasenči psihopatski Dobbs, ki izblazni v pretiranem stremuštvu. Hudiča Dobbsa, ki nažene strahu kosti kot le malo kdo, odlično igra Humphrey Bogart, ki bi mu verjetno morali dati Oskarja že takrat. Ampak ni bil niti nominiran. A za marsikoga je to njegova najboljša vloga. You know what I'm thinking? I'm thinking we ought to give up. Leave the whole outfit. Everything behind and go back to civilization. What's that you say? Go back? Well, tell my old grandmother. I got 2 very elegant bedfellows who kick at the first drop of rain and hide in the closet from thunder rumbles. My, what great prospectors. 2 shoe clerks reading the magazine about prospecting for gold in the land of the midnight sun, south of the border or west of the Rockies. Shut your trap! Shut up or I'll smash your head flat! Go ahead, throw it. If you did, you'd never leave this wilderness alive. Without me, you 2 would die here more miserable than rats. Zakaj je zaklad Sierra Madre navduševal Andersona pri snovanju Bušk, lahko razumemo. Oba filma zanima doseg človekovih slabosti. Dobbs in Daniel iz Bušk sta vendarle različna hudiča. Daniel je enako pohlepen, a ni tako duševno šibek, temveč ves čas ve, za čem stremi in se ima v oblasti, pa čeprav steklenico žganja ob strani. Lahko bi rekli, da je plemenit hudič, ki požanje nekaj naše simpatije in celo spoštovanja, česar pa Dobbs ni vreden nič. We are federales, you know, the mountain police. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. Better not come any closer. Drugi film, ki spomni na Buške, je Državljan Cene ali Citizen Kane. Znameniti celovečerec prvenec Orsona Wellesa in za ene največji film vseh časov, karkoli že to pomeni. Orson Welles je imel takrat komaj 25 let, Anderson pa je leto starejši posnel odličen, a spregledan krimič Hard 8. Zapomnite si ga. Oba avtorja sta drzna in se rada poslužujeta nadklasičnih prijemov. Le opazujte grobo pripovedovanje Bušk, kako gre premočrtno naprej, a kjer se zgodba umiri, jo režiser odseka in prestavi v spet razburkan čas. Državljan Cene pa se začne kar s smrtjo junaka, na kar ga spoznavamo sloj za slojem prek pripovedi znancev. With them fellas, it's no trick to get circulation. You're right, Mr. Bernstein. You know how long it took the Chronicle to get that staff together? 20 years. 20 years. Well, 6 years ago, I looked at a picture of the world's greatest newspaper men. I felt like a kid in front of a candy store. Well, tonight, 6 years later, I got my candy. All of it. Krožno pripovedovanje je del nelinearnega scenarija, ki je najbrž glavni razlog za veličino filma. Cenetova pripoved iz različnih kotov je delo Hermana Mankiewicza. Ko-scenarist Welles pa se je z njim poveselil Oskarja. Seveda, nobeden film ni delo enega samega človeka, pri Cenetu pa velja poudariti, da se je Orson Welles najprej izkazal s tem, da je okoli sebe zbral izjemne ljudi. Ustvarili so eno najbolj izvirnih del v zgodovini filma, o tem ni dvoma.
Prvič so recimo snemali s posebnim globinskim poljem, da so bili predmeti ostri tako v prvem in drugem planu kot v ozadju. In kot se za vsako dobro novost spodobi, so to globinsko ostrino ostro kritizirali, čež da krade pozornost in da mora biti prava fotografija kao nevidna. Be careful, Charles. Kate. Pull your muffler around your neck, Charles. Kane, I think we shall have to tell him now. Yes. I'll sign those papers now, Mr. Thatcher. You people seem to forget that I'm the boy's father. It's going to be done exactly the way I've told Mr. Thatcher. Junaki omenjenih filmov iščejo velik uspeh. Kje je? A ga kaj videl? Ne, ta je ta mehan, iščem ta velzga. A vsi naposled ugotovijo, da je njihov cilj jalov. Kako je že dejal Nate Zaplotnik? Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. Ampak niti njihove poti niso posebej rožnate. Buške so povsem črnoglede, cene ima vsaj ženske in pa seveda rožnati popek. Sierra Madre pa le je pol komedija, pol srhljivka s srečnim koncem. To so trije velikani ameriškega filma. Wouldn't it be better the way things are to separate tomorrow? Or even tonight? That would suit you fine, wouldn't it? Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. I'll go first. And wait for me on the trail, ambush me? Why wouldn't I do it right here and now if I meant to kill you? I'll tell you why. Because you're yellow. You haven't got nerve enough to pull the trigger while I'm looking you straight in the eye. If you think like that, there's nothing to do but to tie you up every night. I'll tell you what. I'll make you a little bet. 3 times 35 is 105. I'll bet you $105,000 you go to sleep before I do.